sigxile ehawini eliphathwa inkosana makhothema umnomzana. Ngifuna singasuki lapho, ngifuna sicakuse kahle lo muntu leni. Ngifuna sigeqa amagula ngayo ngoba esikhathini sanamhlanje abantu sebeyaliphatha nje leli hawu. Beliphathisa ukuthi ngoba nakho kushona umnomzana yena usuke ngalesikhathi einkosana. Mfowethu ihawu eliphathwa inkosana mangabe kuthuka sekushona umnomzana. Lele hawu lelo lisuke lisho ukuthi lo muntu osuke nikwe lelo hawu lelo ukuthi eliphathe uliphathisa ukuthi unikezwe amandla wokuthi usezophatha ikhaya njengoba sekukhothema uyise yena njengenkosana onke ama responsibilities ela ikhaya sekumele nakekelwe uye. Asilona ihawu nje livele liphathwe. Kungakho mangakuthi umnomzane bekade ezele mhlambe inkosana eyisiyingayinga noma mhlambe phecelezi nje mhlambe limele emqondweni. Belithathwa lelo hawu lelo linganikezwa leyo nkosana ukuthi akube yiyona umuntu oliphathayo ngoba kuyaziwa ukuthi leli hawu liyakhuluma. Bekungamane lithathwe lelo hawu libekwe endlini yomnomzana ukuthi nakuba umnomzana mayisebuye emakhazeni ebuya ezekhaya akalifice lelo hawu likhona laphana endlini la kazofikela khona. Kuzothi ngelanga lokuthi umnomzana uyahamba uyobekwa lithathwe lelo hawu libekiwe phezulu womnomzana ukuthi mayekhishwe endlini esiwa lapha ethendeni libe liphezulu phezu komkhumbi lo akalele kuwo. Linganikezwa umuntu oyisiyingayinga noma umntwana oselula ngenxa yokuthi uyena umuntu oyinkosana la ekhaya ngoba ngeke uthi ingane no12 years leyo ngane sengayingane sine responsibility la ekhaya. Ngeke umntwana uselula. Kufuna lelo hawu lithathwe libekwe phezulu komkhumbi womnomzana libekela ukuthi umuntu uyena oyothi mayekhula la ekhaya eba namandla lawabonakala ukuthi kubukeka kwamandla umnomzana la ekhaya. Uyazi ukuthi la ekhaya kuyadliwa, uyazi ukuthi la ekhaya kuyondliwa. Kube yena umuntu namzwane einsizweni emcimbini ethize. Kube yena umuntu othatha ihawu kayise ehambe yovika ngale insizweni ezinye. Akusilona ihawu elivele liphathwe nje noma isikanjani. Akusilona ihawu elivele liphathwe. Kunabantu namhlanje mfowethu okwathi makushona oyise baphatha lawo mahawu kodwa namhlanje abazi ukuthi ekhaya kuyadliwa. Lo muntu namhlanje akakazi umuntu uma wakhe. Lo muntu namhlanje akakazi ondla umndeni wakhe osisi bakhe obhuti bakhe abancane beza kuye. Uphungukile mhlawumbe uphungukela akaphunguke khona noma usahlala nomuntu la kahlala khona akazi. Usekhohliwe ukuthi wayephethe ihawu umzukwane kukhotheme inhloko yomuzi wathi sekuhuyo ngene ecathulweni zaleyo nhloko kodwa manje akazenzi izinto kumele azizwe inhloko yekhaya. Ingenxa yokuthi mfowethu ezinye izinto abantu bayazenza bezenze bengaqondi bengazange bebekelelelwe ngazo ukuthi lento njengoba usuyenza uyenziswa ukuthi usuthatha iresponsibility ebikade iphethe ubaba wakho. Sekumele uthathe wona lo responsibility wazi ukuthi la ekhaya kuyadliwa. Makunenkomo wazi la ekhaya inkomo ziyajova. Makuna yonke into la ekhaya sekufuna ibe sezandleni zakho. Ngisho noma ngathi udadweni uyaphuma la ekhaya uyogana la kagana khona. Makunezinto kumele ziphume la ekhaya ziye emzini kukadadweni. Kumele kube iresponsibility yakho ngoba wena wathatha ihawu elaliphathwa umnomzane wakhetha ukuthi wena usuzovikela umuzi wakini ngalelo hawu lelo ngoba lelo hawu liyihawu lokuvikela indlu yakwenu. Akusilona nje ihawu livele liphathwe nje. Awukwazi ukuthatha ihawu lomnomzane unikeze ingane no10 years. Uthayenzeni ingane ihawu ingane no10 years ihawu ngoba lelo hawu libika njengoba lengane iphatha isiyinhloko yala ekhaya. Izoba inhloko kanjani ingane elula ngoba iselula ngisho emcabangweni ayikwazi ukucabanga njengomuntu omdala. Kufuna sisitove imfoka babizulu sazi ukuthi uma senza izinto ngoba siyibopha. Uyabona singavele senze nje noma ngayini. IsiZulu asiqondeni madoda, asiqonde isiZulu hayi asiqonde.